Hello TUNI KUKI news in Bezose na bon chawin lem na hivin TUNI hi Israel le Iran Kiboina chungchang ho hen saikit no hitin chule hi chi Iran le Israel kika a jong hi gamdang dang hon jong thu sei na tampi ahin nei ve ti ho jong hi mu a in phat ma sa jong chu US le UK in jong Israel kapan pi ding ai ti a support ding dan direct hi han indirect hi zong le in a say ta win tu a zong hi meeting chi jing a in G7 ho zong meeting chi la jing a in hi chewa zong hi Israel le Iran ke boina chungchang a su thip na ding chungchang ho zong hi a say win a hin la tam zo pi hin Israel hi a support ni ti a hin a ji chu hi chi Iran te hi alang khatna hi isaya hi le chun pa chat be se lo hi agama dinga development abolova a hi lo la agam kiven bit na dinga missile ho asi mo hilen ho lo a hi a hin la Islamic State ki ti pa ho in her kha deu bhai a hi lo vai le KUKI channel lui pa a chu channel phatla ya chu na sata na ki se hi ni chi chung chang ho cho geopolitical chung chang ho na ki se ya Muslim hon target abolule ama ho hin hoi lai mun ho hi Islamic State sunga ala lut ham ti ho jong hi anaki seya hi chila a chu Iran hi a leader a koi a hi in hi chi leader a koi na ba na wa chu Iran gam sung mangcha a hi I chan ham khat nuclear hi han thal galvan za chom ho jong hi develop bola hi cho jo se chu ISIS ti ho khu hi cho khun man ding ti a hi to gon a bol a hin hi za chu US in jong sanction a bol khu mai ta cho na do dal jing hi che ho zo se hi hung develop hen lang thing noi ho hung hat no hen lang hi le I chan ham khatna Middle East keu hi lova African country hi hen African continent hi hen a hi lo le hoi lang country continent hi jong le a hung boy na ding hi amamu a hi in hi za chu ana kham jingo a hi in tu a jong hi ka belo han Muslim country phabe pi hi thing noi hon ala o ta so ti le hen ama sapena cho Afghanistan gamsunga iga he thei diu a hi in Afghanistan gamsung a boidan ho jong hi in ha sei tho a hin Afghanistan gamsung jong hi a government a hiel wa tu a hi Taliban hon vaya ho mo ta cho Taliban ho chu ko hem te thing noi ho ai so abana cho Syria I ti ke nai le Syria gamsung jong chu tu nai cha a chu government ho zamang wa thing noi ho ngat phan wa cho government ro se zamang wa to ai Syria gamsung jong ho thing noi in vaya hop dana kit ta cho hi chi to banga ho hung a hi na khu ti ai le hung chal hen lang hi le vanoi le se na hi Muslim ten I chan ham khat na hi a hin su set diu a hi lo le gam hat ho jong ama hon I chi Islamic State ti hi a hin phu do nge vai le chun vanoi le se na country zo se hi hung boy ding dan din mona hi mu a hi za chu US in nuclear weapon ho sim sa loading nuclear man cha hoi Iran gam sunga do loading ti hi an kham jing a hin tu chunga jong hi Israel hin hoi ta Iran ho ki got dan hi study a bol ba hi le chun Iran hi ung hat hen lang le Israel a dinga hi din do na thei jong hung hi ta loading a hi aji chu Israel hi gam neo cha hi wanga hi aninga Muslim country ho hin I chan ham khana attack a bol wa ki boina hi zep jeng ji a hi in a hin la tu ni chan ge ya hi Israel in hoi ta ama gam sanga lien zo gam thum gam li ho jong hi ado jing hin tu a jong hi Hamas ho jong hi Iran in na sata to sot na galvan ho api a hi chi ho hin Israel hi ahin su boy wa phat chenga attack a bol jing je wa hi Israel in jong operation na patna hi chi Gaza gam sunga Hamas ho ka su mang ding hi ti to gon anei hi so hi chi to gon anei na sunga wa jong hi Iran in I chanam khana supply bol kit hi chi ho hi avet na hi le Iran hi Israel hi Iran chunga jong lungkim lo hi ti pa hi hoi ta I modiu ka ta sanin hi za chu Israel in jong akitho pi ding US ho a hi in hoi ta te ma hi chi hi a hi in a condition hi chi to bang a hi ta in tu a hi ham khat hung ti han lang hi le
Israel adinga boy hung dinga hi tai ti ahin Hamas ho hi ga velo chun mi agam jong Gaza chu Israel sanga jong neu jodi kit ahin la galgu bol hon leinoi aviva leinoya hi panguwa hi chi leinoya ko na chu Israel hi attack a bol jingo ahin hi chi to banga chu leinoi sunga neu chakhet nin bon hi chi chan ge ya chu Israel ahin su gen thei a hi le chun Iran chu Israel sanga alle izat nam khana lin ro hi chu government nei hi chu chun hoi ta in form of hi le chun Israel adinga chu I chan ham khana ha sat na hlung ding a hi ti a chu Israel hin plan hoi ta got na Iran gam sung attack balls hi chi attack a ball jong hi Israel te lungel a hi lo le a plan ho hi EIHO KUKI CHATE jong I copy thei ta o hi chu aji chu Israel in tu chunga hi a target pen hi ipiham tele mi him khat chu I target na hi le a hoi lai chu ki target hen lang hi le alha sam pen dem akeng ki ka bong hen lang a khut ki ka bong hen lang hi le alha sam dem ti hi amon hoi ta study bol chu a study le mi him khat chu a hai hu a lai se a chu apan na thei chana pangding a hi in hi za chu a hi thei ai le a hai hu akila do a hi le chu mi him khat chu ata asa si chu pan na be hi ding a hi ti pa hi amon na he no chu a main target chu hi chilai te hi ka target na ai le a hoi lai hi a hat na pen ham ti hi a vet no hi chu hi za chu ama sapena ma hon jong target a bol wa hi Iran hong kile thu in te ti hi a he no hi chu a he je wa chu Iran ho hi chilai ki su sit pi ma sat hen lang hi chilai target ki bol ma sale ama ho ding ai hla sap na thei ta hin ti hi a het je wa nuclear asim na ho aban le nuclear plan site ho aban le nuclear sim ho ase pai sunga a leader ho hi cho jo se na tha chai pi uta tu a jong hi Israel in asaina a news ho a kimu dan dung ju ya chu hi chiwa a leader pau jong hi kitup na lai ding hi ti a jong hi thu seina anei ti ho jong hi mu a hin ga veleu hen hi chilai la a Israel gam sunga chudinga Iran hon missile a hin kam ho ga veleu hen LHOM them hi lo hi atama tamai hi ta hi aza hi kap do jingu hi ta chu Israel gam sunga hong len luting le veleu chun hi chi Israel missile hon jong I zat ham khat chung langa asu sit a hi na hin la atambe set je a chu asu sit zo lo jong hi hung dim set ji a hi ti jong hi mu a hi in hi ta chu asu sit zo lo ho hi asu sit man lo ho hi hung leng hla a Israel gam sunga jong hi in I zat ham khat akap sit khopi I zat ham khat sunga jong hi bom I zat ham khat I chulha a hi ta in hi chewa jong hi Israel ho jong hi azatela thi tai ti a hin Iran ho jong hi azatela thi hi ta chu ai wanga alanga country te ni hin TUNI a hi exact chat hi aseido nai POUVE ti a hin la Israel in Iran gam attack a bol na a hi Iran gam sung asu si na hi tamzo chule mi thi jong hi Iran gam sunga tamzo na la Israel gam sung jong hi asu si nu mi thi jong hi jong le huti ta a tamlo na Iran ho banga chu tambi se lo a hi in hi jong le tu a hi Iran le Israel Kiboina hi ivet na hi le masanga sanga jong hung na sading tu a hi gamte ni hin war aphon do na wang anei nai lo chu hi chi gama hi gal pi ki bolding hi tai gal ta ki bolding hi tai tia official ta aphon do na nei lo wang wa chu azan hi ke tek to jingowa hi ta chu alanga hi loss tampi anei hi ta chu tu a jong hi thu ki het dana Israel ten jan ha chu nasata target na ball kit no vena hi le TUNI hla hi Iran ho PHAT hi kit dana hi akisein Iran ho jong hen nasata ki got na nei kit no TUNI hla jong hi I chan ham khana hin ball diu dan din mona jong hi mu a hi ti jong hi iga het thei divine se wa in aban le Israel ten jan hla a jong chu nasata target a boluwa a kap sit ho ivet na hi le alanga hi Israel ho wang hin target a ball ting le milham ho hi a dim zep mo win ni ta chu military base a hi lo la agama alha sap ne thei in jawa ka seitan mi hem khat chu I tha dingai le hoi lai pen ki ball hen lang hil a ki zo thei dem ti pa hi amon a main point pa hi target a ball jiu a hi ni ta chu netin yahu jong hin tu ai a se a hi le ali
Khamenei kiti hi chi su mangding a leader pau chu chi supreme leader hi chu hi che pa jong hi thana dinga jong hi to gon anei ta ve ti a hin Israel te hin het de wa hin Hamas ho a hi in a hi lawaile Lebanon a hi in hi chi ho a hin do na a jong hi izar ham khat news jong hin sei ta ven ama hoin target a ball tingul a leader ho target a ball chu hi che pa na chu Israel leader pan thu an sei na a chu a hi the ya hi le Iran ho hin na leader pau khial lovin na government khial lovin huti a hi le kei hon nang ho gam ka attack lo di wa hi a hin la leader na khial lo wa government na khial thei lo di wa hi le ki hon kain khial di wa hi ti chan ge a jong ki gi na an bol sa a hin tu a jong ki attack a hin bol le a gam sunga hi chi to banga hi ki kap tu na hung a hi lo la gam sunga bom hi ta ung hi le mi pi ho safe ki satalowa mon chom chomai jam chewa a khen khat na news khen khat na ki mu da na chu a hi le Iran ho jong hi Pakistan gam sunga azam lut novin Pakistan border guard ho hin anagat novin a hin la mi pi atambe se ji chun agat jo povin a get ho jong a phusevin Pakistan army hon jong a ting jo povin a gam sunga hi Iran mi izat ham khat azam lut ne ti ho chan ge jong hi mu a hi in alang khat na hi ta Iran le Israel Kiboina a jong hi Iran langa media khat hin thu phone na ananei journalist til hen hi chi news channel ho het de wa in ama hin anasein a Iranian woman ti chu Iranian numei khat hin hita chu thu anasei pe til hen broadcast a ball hi chi news channel a hi in hita chu broadcast a ball pe na jong hi Israel in Iran leader le acha te ho katha ding a hi ti a attack dinga gi na a ball jing hi hin ball hen tu a jong hi IRIB ti chu Islamic Republic television ho a hi lo le radio network ho ka target ding ne hi na ti vin hin target no vin ti a hi thu a sein a peng za za jing ti a hin hi chi jong hi a video ho jong record an a ball now jong a umin hi chi vai ka velo han ama hin thu a sei pe a hin hi chi a thu sei ho chu hi chilang a hong ki ji ho hi a hi in ama hin na sata hi ta hi penga a video ho jong ko social media a chu imu di wa hin hi che ba chu peng lo lo wa thu a sei a hin a sei lai ta hi hi chi lai mun attack a hin bol pai chu a hin bol a hi le tu a news a hi lo le social media thil post ho hin Israel ho a cho win a hi lo le Israel ho ko ma hi thum na ane ne in tu a hi a wis chu a hung hlungi ti a jong hi a yeng ho na ho jong tampi o mai ni chi broadcast live a bol pe ta hi thil hung so a hin la hi chi nu wang he a thipo in a building jo se wang a ki chai jing ti a jong hi mu a hin aman a bol jo wa jong hi ni ta chu bom a hin kap zo wa hi jam do a chom khat zo wa hi a broadcast se a tha bol kit no veti ho jong chu mu a hin iga he thei di wa chu a building hi chi to bang a hin hi chi hi a building chu a hi chi sunga hi umai tu anu chu hi chi hi ama ho telecast broadcast a bol na building chu a hin hi ta hi asunga hi to wa hi chi sunga hi ama in broadcast a bol lo Iran gam sunga dinga jong chu channel len loi khat a hi ti jong hi a hi in hi ta hi building hoi ta asunga hi to wa Israel hoi a chowa ka leader ho ka tha ding ne hi na ti win broadcast ki ball no ho jong target ka bowling radio broadcast ho jong target ka bowling hin na tivin hin ball win ati lai ta ai Israel hon a hin ka mole hi chalai in hi a hin kap siet no hi chi sunga cho ama an to in jawa video I vet pau cha hi in ama sanga cho hi chi to banga hi building hoi ta ki tung a hin la a hin attack jawa a building hi ga velo chon hi ta hi si a hi tai ti jong hi mo a hin hi ta Israel le Iran ki do na a jong hi Iran mi phabe pi jong hi ki pa ta hi au mo ven thank you Israel ti a jong hi banner ho ta vai ta hi la mo wa kek ho a hop mo wa ne thei za chom ho jong hi a ho mo ve ti a hin a khuti ai le chun Iran gam sunga ki vai pu na ho hi ami pi a dei lo jong hi izan ham khat au mi ti chu hi chiwa ko na jong het thei chu min agam sung attack hin bola missile hin ka phuma ki pa na lai a hi lo le support ball na lai a hi ai le chun EIHO
ga TEKAH le han EIHO KUKI CHATE sunga lamza thang ta bang jong dim set na hi ti hi chiwa ko na jong hi mu thei ama ho jong hi lamza thang ta bang cho agam sung min attack hin bolta agam sung infrastructure jo si su sit pi ta a hi wanga a government chunga lungkim lo jong mi hi zat pi hi a ti a hin alang khana hi event na hi le tu chunga Iran in attack ahin bola Israel civil mi a hi hen a hi lo la military izan ham khat thi a hi lo vai le a infrastructure til hen a in a building a ho asu set pi ji wa hi nasata gaza mi pi hon jong celebrate a ball kit no ve ti ho jong ki mo a hi kit ne na ji chu hi chilang a boi pha nai gaza lang hi neu khat thip a hi hi za chu Israel lang hon jong masanga patna hi hichi gaza ana bol laiwa patna jong hi hoita study a bol wa koi in gaza hin ki thopi ham hoi laya ko na hichi mancha ho hin ki la ham ti ho hi a hol wa hi le Iran ho hi a hi ja chu tu a jong hi akizop mat naw hi hoita approve hichi wa ko na jong hi mu the Iran in Israel in gaza dal ha a Iran lang to nasata boina hung pha na hi gaza ho jong nasata ki pa na anei win hi chito banga kei hon gaza hon Hamas hon na sata Israel su se ding kana gojing win agam sunga bom khat jong kachu la sa zo po win a hin la nang hon na hin bol win tu a hi a in a lo ho jong na su se pi win ki pa o me ti a hi ya ama ho jong alam na ho jong hi video a hi na video bang hla da jing hi te hi ta cho gaza mi ho jong hi Iran hon Israel gam sung ahin su sit je wahi kipa ta la movie ti ahin hi chi Hamas ho Hamas le Israel ke boy na hi asu thip na hi bay ahin US in Gaza gam sunga hi tu ta ahi direct nga ki kum na nei hi jong le Israel in atup la doi pen chu ahi le ama hon hi chi Hamas hon hostage amat ho mi amat ho chu nin la do pi even ti ahin la hla do lo wa hi aning nga se lo wa hi tai bol jing je wa chu Israel ho jong hin hi chi ho hla do theina ding le hi chi ho la do theina ding a he apan operation na bola gaza gam sunga jong hi boy na hi chil ha jing na lai hi ti jong hi iga he thei de wa in se wa hi in apan le hi chi ki ka a jong hi Pakistan anaki kum kit nin Pakistan in asaina a chu a hi le hi chi hi Iran officer khatnin asai ahin hi chi alim emu de wen alaya pa hi Iran army officer khat ahin ama hin news broadcast a thu anasaina interview abol na wa cho anasaina a cha hi le itiam khana Israel in Iran gam sunga nuclear ahin mana nuclear bomb ahin kap nge a hi le Pakistan in hi chi le thu na a chu Iran ki thopi na a Israel gam sunga hi missile ki kap lut pi ding ti chu nuclear bomb ki kap lut pi ding hi ti a hi ana sei ti ho jong hi mu a hin hi chi zan hi masalanga pana ana sei o hi ta in social media ho a jong chu imu diu a hi in mun choma news ho a hi in a hi lo le social media ho a jong ana thanga itiam khana Israel in Iran hon missile anei po ve ai ti chu nuclear anei po ve ti a noi se ta Iran gam sunga Israel in nuclear ho anakap lut kha a hi le Pakistan in ale thu na Iran ho panpi na a chu Pakistan gama ko na Israel gam hi nuclear attack ke bolding hi ti a jong hi thu anasain ho hung thang a hi tain hi ta chu ama hon jong a nuclear neu hi kison pi ma a hi win a parliament wa jong hi a leader ho win thu asaina ho video khat anakimuna a chu a hi le tu a hi Muslim ho pan khom phat na hi tai ei ho ai pan khom lo wa hi le phat khat le tu a hi Iran gam sunga bol wa hi in anek si e ho gam sung jong hung hi thei ding hi ti a jong hi thu sei na ho jong anane yu a hi in a hin la tu a hi event na hi le Israel in na sata Iran gam sung a hin bol cha jing phat na hi Pakistan hi a kichakit ta in a statement a khiel kit ta ve ti jong hi mu a hin a hi le hi chi statement a khiel na wa chu iti khiel ta bam tile hi chi to bang comment ho hi Pakistan in akinei khapoi hi chi to bang thu sei na hoi akinei khapoi Iran leader pan anop asai hi bo Iran a army officer pa hin anop asai hi bo hi chi to bang a hi Iran le Pakistan
ki ho na zong khapo in chule Pakistan in official ta hi chu to banga thu sei na ho hi akinei khapoi ti a jong hi foreign minister pa hin media ho hi nga hi phone hla na a hin nei kit ne ti a hin a khoti ai le chun Pakistan nin jong I chan ham khana hi akichat dana hi mu a hi tai ti jong chu mu a hin Iran le Israel kido na a hi gamdang dang ho hin atam zopi hin Israel ki support a hi in azi chu hi chi isei bang wa chu Iran ho hin nuclear bomb ho hin sem do helang missile ho hin sem do ole gamdang ho zo se ding a hi boina sangta hongom theiding hi ti hi mi zo si gin chat a hi in a hin la hi chila a hi Finland het di wa hin TUNI cha chu neto kiloi khom na hi analut a hi tu a hi Finland ho hi European country a dinga jong hi amasa pen Israel oimo a pangla a hi amasa pen country khat a hi ti ho chan ge jong hi mo a hin Finland ho jong hin Iran le Israel Kiboina a hi Iran sang a hi Israel hi nasata a oimo e ti hi hi chi mu the a hi in a hi le US in hi chi chung changa hi EPSAM vanoi se na superpower a hi lo la hat pe na min akine pi pen hoi lai boy na hi jong le ama ho ahung kumu wa hi la thip ji a hi lo la ama ho hi pan a hin la lo wa hi le hi chi hi thei ta lo ding hi tia min akine pi la ya hi chi wa a leader pau hin EPSA kit ta am ti ha hi le hi chi wa noi zat ta hin comment a bol ho jong hi amana se ya hi chi conflict hi chi boina Iran le Israel ki boina hi nom ta ka su thip the ya hi a hin la hi chi wa hi US in I macha themding bolding a hi lo la ki kumna ding I macha poi Iran in Israel in Iran a tek na jong hi asit na I macha poi ti a hi thu an sei a hi na hin la lang khana hi evet kit nai le chun Iran in itiam khana US policy a hin to kha nge a hi chom lo ka chai di wa hi hi chi hi agang theilam pe na chai do jeng ding hi ti chan ge hi thu sein tu a jong hi Iran mi pi ho a hi the ya hi le terana ko na hi jam do win ki chon do win ti ho chan ge yong a sei ki ne na hi le alang khana chu ivet na hi le apan pi lo da na a hi lo wai le the direct hian indirect hi jong le Israel supporting a ready sa ho ni ta hi a leader pau hi mun khana towa alung thima hi seido jing I macha hi bi se lo US in na to ding ham ato lo ding ham ti jong hi kichin lo tu ni a hi chi bol ding hi ti le a thai ni le hin ni chi chu ki bol ta lo ding hi ti ho ta banga hi thu tan na anei nei jing e ti ho chong ni mu a hin alang khan ai gel lawang chu za chat ta hi in hi chi to banga country vanoi le si na country zo sin akine pi pen khanin hi ta hi table chunga towa anop no ma ehon tua mei teile KUKI Kiboina a mutna chunga WhatsApp ma gal sat ho iti to bang tai ma he ama jong hi table chunga towa gala sat ring hi chi to banga wanoi le se nen angai san leader khanin hi chi to bang thu sei anei ji ho hi alang khana igel lawang za chat ta hi ti jong hi iga he thei di waneu cha ka hin jaw sa hin aji chumi zo se hin a hi le Israel le Iran ki dona a hi US din mon ipi ham ama sa chu hi chi to banga ka pandeu he ati in tu ni chan ge ya ipi bol do ta wam ti ho jong hi question in ei kha deu ka ta san ja chu US din mon chu hi chi to banga hi bo ve ti pa chu I he thei ne dewa iga se wen tin hi chi chan chu neu khat Israel le Iran ki boina chung changa update hin bol theu hin tin a hin la adin mun pa hi evet na hi le hung kho deu jeng ding da na hi mu a hin alanga hi gal tai ti a phone do na nei lo wang wa hi a hi thei na chan wa hi alanga hi attack ki bol to na hi jing a hi a gal pi ti le hen ami kinai to a ki bulu to a ki kap to hi jong le a galvan mancha hoi mangcha a gala ko na hi misaila hi ta chu ki thu to jing hi ve ti pa hi he theine dewa tuni KUKI news mangcha in update theina oi chan chu in tin he them so ke deu ta sanin tuni KUKI news be zo se na chungovin ka ki pai na bon chawin pathin in phatheina bo jing taw han